Suala puci janulu eso manu lini etanici idumismi aholakiji dargalombo. Upper Subasi district Dapurjuma mawa bene dajachi poda laga subanseri machime tando brushugane anga hoya yalisaga idone pensando tuandagada ahoa colombo huluninu mea age machime yumbachi kisha mea akanime pambuga bada ahoga machime yuiga mea ame masa linaodane huza athugane bakurupok ne kuki hali laiga mea kanime machima dogabane a pambuga bacha hai enko khoa babudane dapurjatikachi imume a mea kanyi norgada ahoga amaho Upper Subasi district Niling Circle Ningping anyundo Nyokoro atikochi Niling done Chetam Circle atikachi imume chinega PMJSY kokomane ajitila RCC sa elepa Ningping atikochi kacha done paka onguko elepa longte atikone Giba Circle atikai bagache RCC sa tula haukuma ashishana prama adonem amu misebu animi ayodone machimbuga mane hayabada ahoga ali animi buru tu ko gamaho atikachi mume apaku atho alami aidone angaruta bajimna ne District Disaster Management Authority DGM machime la hoga echa elikhimachi eandi aliando Mount Everest eandi pu shutega ma tajumage ajiga bada ahoga echa hoane hando ITPP machi holoke yaku chapaya lambrome buniniga nama tarhogajane mangaru kani milima ezarimbrayo done Mount Beyond kapu iyo meter iru Mount Everest eandi pu shutega bada ne ITPP machi azagame la hoga ne ihume shuhimiando South Colonial Road aichemane shuga bachida la hoga Ladakh machi civil society alambrome state hatona ne ishi ashigai bacha hai sonang wangchup me chichambe ba Ladakh apex body done Kargil Democratic Alliance machi sering dorje lakruk dorje stanjin asgar ali karbalai sajat kargili done gulam rasul apala leda nabme madeli mane union home ministry mache sub committee ko chichaga ji maho ichuge rugawe la tegala da la hoga uneme state bombo tahosidul buhana lambogala da la hoga maho union home ministry mache me hai echaw liba ijida laga gumi inu ejarka ho khini mache nuche lok sabha election akaga maho BJP government में state दोने ताहसीदुल हाउदा लाखी पिगा बदा लाने यानो लद्दाख एपेक्स बॉडी दोने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में हुंगा महो इमुका पीसी ए दोने होलोमर हो नायापा सनमचुक है निया में एलत मंगालु गबने थोना अंगा बचे Ambayaga akaiba NEET UG exam machi tahula ajapra Amayaku ashumane CBI me Maharashtra punyatikone Manisha Sanjay Havaldar laiga yakuge ratigala dane CBI me puni la hoga Set Hiralal Sarap Parsalaso joyga Manisha me NEET UG machi physics tahula ajapra Akula chibuda laga mahom moya ashumane CBI me ahambayaga punatikochi butani azo ahiga mandare laiga emuge rote oa bachida ahoga ahani Dibamiri district anini machi Karamphitane police me apitea imolambro tosa hutiapa Dibamiri district atika emamachi me kho chendaga da ahoga uko organization machi membera lambro azahitaya edone ikisha public imonabo tando me anini this office enga bugane ashugi CEO Dr. Tadang Rai donem Sub Inspector Chotilal Sahani ru
Asuni koko maho charsit ashu latigane service mane ilhajina ashiga chida ahoga amaho IMCLs IMSO DIPSO Women's Welfare Society Congo Youth Association Gipulin Welfare Society All Itumismi Youth Association done of Defense and Go Laya Organizational number mem aya ashuchi po complain azo hatiga azo prahe anini dishi mem itanagar chief secretary ga hagya bada ahoga inugi anashimachi mem anini police station ma complain azo hatiga bachi me case register laga jimda laga maho siyo me bu FIR azo ge hate to bada ahoga West Siang District along Atikone Bukhini Linaba State Level Hangpang Dada Memorial Trophy Machi School Alamboge Bane Football Done Volleyball Tournament Akagama Kei Panyor Siang Papumpare Donem Lower Siang Mem Football Semi-Final Ma Kigabada Ahoga Yakwa Alamboche Football Semi-Final Ma Si Yomi Namsai Capital Complex Done is coming me Semi-final ma khega ba ho mea armbachi football semi-final etani main ground mane ai done yakwa armbachi football semi-final hai anaya pakam ground mane akhaga da la hoga Arunachal Pradesh ma abunyana West Siang Upper Siang Kurkume Kradadi district ma che atika khegini ma napra ayam bro aruna maya abuli joshada ne Itanagar Meteorological Center Machime La Hoga ne Papumpare Itanagar Isyang Tirap Changlang Done Ikisa District Braga Machi Atika Khagenima Inyambotaga o Ichuchu Ayo Brombo Arunya Maya Shadane IMC Machime La Hoga Etanchi Idmismi Aho Alimao Dabane Ene Atiakeba Jipajiga Ba